Umtjhagalo wensebenzi emayini loan platinum eMarikana wathoma amalanga nakalithoba kurhobwe wango-2012. Insebenzi emayinezi bezifuna umrholo we-R12,000 ngenyanga nendawo ezingcono zokuhlala. Kwabulawa abantu abalitjhumi phakathi komhlaka 12 ne-14 zikarhoboyi. Bekubalwa kibi insebenzi emayini ezisithandathu, amapholisa amabili kunye nabogada ababili. Emkhulumiswano malungana nesivumelwano sensebenzi emayini ezazitjhagala khabisaraga. Kwathi ngemva kwamadina amalanga nakalitjhumi nesithandathu igadango lamapholisa lokulinga ukulawula insebenzi emayini labanga umguruguru wadosele erhayilekeni kwensebenzi emayini ezima-34 zirhayilwa amapholisa enarha le. Iningi labantu ababhubhako babulawa ngokudunyuzwa ngengidi zomhlobo we-R5 ezisetshenziswa amapholisa. Zibalelwa ku-78 insebenzi emayini ezalimalako kanti abayi-259 babotshwe ekuhambeni kwesikhathi. Ngen-23 zikarhoboyi ngo-2012 umengameli waloke uJacob Zuma wakhetha ijaji lekhothe ezokubuyekezwa kwamacala ekhabesele lithethe umhlalaphasi u-Ian Falam ukuthi abe ngusihlalo wekomishini ephenya malungana nesehlakalo seMarikana. Kwaba nomlandelande wencwadi eziqalisiswa kakhulu ohlangana kwengikhulu ekubalwa kizo okhabalisekela likamengameli ngesikhathi eso uCyril Ramaphosa nokhaba amnqophisa ongasuye ebandla eliphezulu kwaLonmin. Ungqongqoshe walokhe wezamapholisa, ungqongqoshe walokhe wezenjiwa uSusan Shabangu kunye nokommishinara walokhe wezamapholisa uRia Pierre. Eyona ncwadi yahlolisiswa kakhulu ngekaRamaphosa ekhabe ihlathulula umtjhagalo lo njengesenzo sobelelisi. Kodwa umbiko wokugcina ukomishini eMarikana walethwe ofisini kamengameli ekupheleni kwaKantaka wango-2015 waveza ukuthi uRamaphosa akathinteke ezehlakalweni ezibangela ukurhayilwa kwabantu. Embikweni lo kwasolwa iLonmin ngokubhalelwa ukukhulumisana nensebenzi kunye namayunion asemkhakheni loyo. Inomne amkhunazo kwatholakala bona zibhalelwe kulawula insebenzi zabo ezangenela umtjhagalo. Nanyana kunjalo kwasala imibuzo ethi kuba yini kuthathelwa amagadango enkhulu ezimbalwa zikahulumende kwaphela bese ezinye kubalwa kizo ungqongqoshe wezamapholisa nongqongqoshe wezenjiwa ziliswe nokuthi kuba yini ihlangano etshutshisa umphakathi NPA ingakhange wathathela amagadango amapholisa ama-72 akhonjwa njengalawo abaphambili ekubulale nokho. Ukommishinara walokho amapholisa eTlhagwini Tjingalanga William Mpembe kunye nabanye abahlanu baqalene namacala okubulala ahlotshaniswa nesehlakalo seMarikana sango-2012. Kanti kahlanye insebenzi emayini ezilitshumi ziqalene namacala ambalwa okubulala emalangeni angaphambi komhlaka 16 kurhoboyi. Mhlapha nje ofisi yeqwetha zombelele iqinisekise ukuthi urhulumente uzokuphetha ukuraga kwamacala ama-48 ekupheleni kwakarhoboyi nonyaka. Imndeni yensebenzi emayini ezabulawako nayo ifuna ukuliliswa ngumengameli uCyril Ramaphosa, ifuna nokuhlawulwa umbuso nangumengameli. Ngomnyaka opheleleko kwabhadalwa i-R200 million kulabo abacaphazelekako esahlakalweni seMarikana.